This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Namar baga sngikan mau buram meg jingdap shispa prop sosnem jingwan yu kchat Thomas Jones sharilu khasi mentau snem kandai kasi ublai kata ka arfa trek Julius Jobson kumta ka Jubilee Presbyterian Secondary School mau rengkneng kala penlong no gicing rakhi mana ka arfa trek Julius Jobson hangni ka ski ka skol kala pun ko buram yu heading san redet yang uriu dan sab bapona maka tho katar karwai ka siau berbloyo ji thoru nak sarkar jilla bat nak sarkar pedeng dolor ka ni ka skol kala ko buram ru ikna skol ki pas ba nak exam matrek ka penya da embos bat ki we de ki program kalamiru ka sor ba skol kan pelong no Thomas Jones Academic Award nadu usnam banwan nak bentai kena skol ki balak ban poi syakmat haki kerdan jing pule jing shai hari kasi ring bau abi kedi iranam ya yeshaprang hajin sat ba jing shampang yang dila jong en sarong in rigendong Gajing hikay program uplengi Ya uplengen syakri Kuskul bait skul Jubilee Ya jing satu nang pengi Pilihan Thomas Jones Academic Award Angza Anusan Uday Urikel Ajal God Renja Boyo Katai Huway Boy Kat Minri Usan Dengan puli yang certificate yang bagay yang school of Minri. This certificate is proudly presented to Urikel Ajal God Renja in recognition of his outstanding academic performance and excellence in the secondary school living certificate examination 2025 conducted by the Meghalaya Board of School Education. With great pride and admiration, honoring his dedication, discipline, and pursuit of knowledge, we confer upon him this award, which reflects the spirit and values of academics excellence. Presented on this day, the 20th June 2025, President and Secretary to the Headmaster of the school. Tema ki balong ki payah ki ban penuan tu ni long mantai penuan kelong ki hikai ni ki takun hikai ki pandai ko hikai kata ko thon kot ndai ka hikai ki kalong ka bai ki hikai lu ka donut nadu ka mesin ki khnang ba ki ni nomor ba ki long ki khun hakmat ki hikai kalau ki pe ieng ni kan ti ko ba kumnu ni ban le pangin yo ban hakmat ba ngino ki balong priman priyo haka berthai de kumju ye ki kmi khwajuni ki dei ki wei ki ban yarap ini hakanukun ki jike de ni di ban burom ni di ban ye jela ki khwa uba Havingstone Kharpran MLA ka maurgneng bolong ru kumukong san ulaong pelada umdai na kaching syakri bat jingirap Thomas Jones kari khasi kandang sa haga jingdum we prize from Thomas Jones di kemana penting program untuk Thomas Jones di apa ini lagi ni sekolah konferensi kan ni sekolah pertama tanya ke beberapa dosnya cek dia juga nama apa lalu dia mengenal pada pasal warna kuasian beliau di berempat katakan mesin bagi terpang jadi beliau juga nasi kadang jingkau bau ulapai bandai sport Afrika Then yo pergi sakit ni doktor bangun Malaysia Afrika bangun Malaysia pakai dia hab mansport di India sport dikasih. Kemudian kita sini don ini pasal tu bangun sport pakai sport dikasih juga. Tinggal menunggu madur pada kawan di Baipat mana tu di Baipat desi nyapan kulit kita bangla. Lagi sekarang itu di 60s non pada cingki bisik Hari ini bagi sokar Islam kekuat pan konten ini di tengah servis. Kita tahu semi, jadi
banyak jom jalan jom. Dan kedua kalau suka sam, namun terkebor, tertekan SMEs ini kasih ke sekolah di college. Kita kenapa nak berkat dan perlu dalam bangunan yang key banyak kisah umur kita. But the one we play part is saying how to get Bangla, American play team nampak. Jadi new first jul bawa nak posora, plan stop jul pan, ubi pelai. But now Unakong sharp adalah sasora apa pet mau dibeli ni itu nak prinsip. But usau sederhana baca beli ni cakap kita beli keba dirudung dan diriu kita beli dan kem mudah kita skip kita kok kita wah beli apa. Bahkan tu usia berarti ni kita ini kemudian ni apa tapi kita ramai habis jadi kita Rishikam, tapi orang kita, kalau cerita ini kita hati kasih dia, kasih kita seorang, mo, dan jangan kita kisah dia ini kita berkurang hati seorang, tapi kalau kita tentang, jadi jadi dia macam ini kita siapa kita ada jadi banyak kan kasih, macam ini sesuatu orang Kristen yang dalam suatu tapi kita tentang. Habatin, pej bahagi kishap, kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.